Ko te reo Māori o roto o Aotearoa nei te taumata o ki okinga mo te wiki whakanui i te reo o Hāmoa. Kua honoa te reo Hāmoa ki te reo Māori, hei whakakorikori i te kaupapa o te wiki nei. I runga no hoki i te whakapono, mā reira ka whai oranga ai ngā reo e rua. Ngā kanohi, waiata, mahi āringa, me te tū a ngā reanga o Hāmoa i roto i tēnei ao. Ina kua whai rautaki kia whai oranga te reo o Hāmoa ma te hono ki tō tātou reo rangatira. E whawhatuana ki ngā reo o etahi atu, ki ngā reo tonu o ngā mautere o ngā iwi o te moana nui akiwa. I runga nui ngā tātai whakapapa. E tohu tēnei o te piritahi o ngā iwi e rua ki te tautoko i a rāua anō, kia kaua ngā reo nei e memeha noa ki te pō. E whakaro rawe tērā ki te whakanui i ēnei reo e rua. He reira no, ka kitea hoki, he paku āwhinatanga, he take rānei, e kaha i tōna whai, i tōna nō reo. Neke atu i te rua tekau tau te reo Māori e tū mana ana ki Aotearoa. Engari, kaore te reo Māori anake e ngā kaunui ana, kia tū pakari i tēnei ao hurihuri. Engari, ko te reo Hāmoa no tēnā e whai muri ake ana i tō tātou. Ina kua whakatakotohia te whakaaro ki te pāpakanui, koe nei te tau tuatahi ka whakanuia te reo o Hāmoa i Ahitereiria. Hei tautoko i te rua te kau mā waru mano tāngata no Hāmoa, kai reira e noho ana. Ka tika me toro atu te ringa ki ngā mautere katoa ne. Anō nei kia kaua e waiho mā tētahi atu tō reo e whakapakari. Ai, he oranga kei roto, engari ko te oranga o te reo, ko te kōrero. Ka whakanuia te wiki mo te reo Māori, hei te marama o Hōngongoi. He te Gardner, te karere.